ka moraga microphone ka fa ka nompitša fela ka kapa ya radio the pushamena ka kapa ya radio the facilitator bao ba ntse ba go o tla kwa ba reka kapa we ka kapa man ba re wena winta ta ka kapa kare ya marehe ya maqiniso ya mambala bathina sitayithi wena mina ngithi uthanda njani na khaitšedi ya ka blessing kwa ga mangwane a ke go leboga ka ditaba tša mafelelo tša bošego ba lekgono e le tša area senyane ka leleme la Setswana ba re kgadiswe di re roborobo kgadiswe di re roborobo a re a leboga kgaitšedi ya ka le ka moso out the big Henry ke kwa ga ke kana a re a leboga a le nane go la sebelana go lwa se from 6 to 9 o'clock ke 7 ka kapa gape dintho di fetogi from 7 to 9 o'clock a re a leboga lenanego a la madireng a setšhaba a go mme ke tshepe gore o hlole o iketlile o ipsina o itatswa menwana ka mananego a MCRS a go fitleng gone jwale ge Baiten e topa ke nna lenanego a lapitšentše kgolo le a emelela ka gore yalo a ka lentšo la morwa motšha maubane ka kapa ya radio a dumela gona ka fa ortheleditšengolo ka gona ka fa we a low fantene ya mabololo gona ka fa le go bo Manapiani a bo RDP ka lebala jwanga bo Motetema bo Tafolokopo gona ka fa le bo dipakapakeng bo stadium bo Tamati Stop a le gona ka fa le ka Lukau a ka bo Stereka Fante Masakaneng bona bo mmagontswako ka fa se lebelele sešupanako sa gago se dutse fela metsotsong e le somepedi fela go itšola go area senyane a 12 minutes after the hour 9 o'clock a lenanegong la pitšentše kgolo go mmegele ga jwale gona e ya ntumelela gore ke no pota gona ka fa ke re wena Makoti anke o no re fiefie na o rata seo se kwa go mo sale mo yense go ona le ngwangwe re go mabapi le mananego a Motse Community Radio Station go la le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagatše ditsebišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Alien Storen 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za fa ile gore o na le mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le Mpela and Associates Attorneys ke boramolao ba maitemogelo a maemo a ntlha bona ba thusa ka meloto ya go tshwana le fa o na le kgobalo ya go tlholwa ke kotsi ya sejanaga go lengwa ke ntšwa go itaela go alafiwa bošaedi kgotsa go thuntshwa mo e seng phoso ya gago mmogo le mathata a mangwe a mantsi bona o ka ba fitlhela mo go number 9 Kruger Street Groblersdal mo nomorong e 013 262 2741 kgotsa o ka ba fitlhela mo RS Chambers Office 2A and B 38 Bodenstein Street Polokwane o ka ba fitlhela mo dinomorong tse 015 010 1176 ka mo Gauteng o ka ba fitlhela mo go Corner Atterbury Road and 25th Street Menlo Park Pretoria mo nomorong e ya mogala 012 452 9260 kgotsa o ka romelela molaetsa wa WhatsApp mo go 076 841 2266 kgotsa wa SMS le
lefoko help mo go 48390. Gopola o duela fa o atlegile molatong. Go na le mabaka le dipeelo. Mphela and Associates Attorneys, setting the law in motion. Selemo go ba mariga. Dula le re ka se go fetogele. Re mogwera wa gago wa Potego 96.3 FM, your friend to rely on. Theeletša selemo Gotlhe mo o leng gona, etela www.mcrs.co.za. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo go ba mariga. Dula le re ka se go fetogele. Re mogwera wa gago wa Potego 96.3 FM, your friend to rely on. motheletšwe motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re ya leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile bao ba sego ba reka matšatši ga a hlabe ka go swana ebile le malapa ga a lekane le kgono le ke wola go sasa ke wena ka le latelago ke wola a se segolo fela eno ba gore o amogele ngwanešo gore o ka se tsogile o kgonne tšeo ba di kgonago ka baagišaneng ba gago o ka se tsogile o kgonne tšeo bana ba eno ba di kgonago wena sa gago ke gore o no amogela se wena o nago le sona o se kgonago gomme o leboge modimo le mangelo a geno ka bonnyanenyana bona bo o neng le bona ebile o kgonago go bo dira ka baka la gore bona bonnyane bo ka kapa go ne le batho ba bantši kudu ba e lego gore ga ba kgone go bo fitlhelela mošomo wo o šomago ka ba monnyane ga kakang o ka no bo sa gole ga kakang o apara uniform ya go befa mo berekang khotlelela ngwanešo ba tlo go bolela ka uniform eo ya skobo ba tlo go bolela ka mokgwa go lantšhelete nyane ba tlo go bolela ka mmereko o berekang a pusha boso o leboge bonnyanenyana bona bowe gomme o gopele bohlale go modimo le mangelo a geno gore bona bonnyane bo o bogwetšang ebe bona bo e lego gore o tla kgona go bošomiša ga botse wa kgona go phela le balapa la gago kapa balapa la geno gomme o seke wa tsoga wa lebala mo o tswang gona ge o le motho o dule o te kgopola ka dinako tsotlhe gore na ga botse kwena mang o tswa kae o seke wa lebala le ka letšatši la mohlolo le batho ba ba go beile mo o leng gona ka baka la gore ba bangwe ga la tepea ba letsentšhitše mebereko
ba bangwe ba be ba forja le di-CV gore le na le eng le sena tšona kwa re ge o bona o šetse o thoma go khuparela sente ke moka wa thoma wa ba leokana le le ileng la re go gola la hlaba mojwadi kapa mogodiši wa lona nna ke nna ka kapa radio ka re ga lenanego a lapitšeng tše kgolo ke tsene ka gare ga lenanego ka gare ga letlakala a lapitšeng tše kgolo at MCRS gomme ke re le kgono ka gare ga pitša yeo e bilago re lebeletše taba ya tlhokego ya boroko kapa go hlobaela mo ba bangwe ba pallang ke go robala ka baka la dilo tšeo ba di bonago ge ba robetše bošego ba bangwe ka kapa ba hlobaela ka baka la kgatelelo ya monagano le mathata a bophelo le mehlako ya gona gomme le kgono jwale ka mehla re na le Professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgolele kgauswi a go tšwa gona gona ka fale ka lefaseng la maatla la Ramošebo kgauswi le letamo gomme yena o sepela le Dr. Refilwe kua borena wa ka mehla le ya motseba ka mokgošetšeng le motlwaetše ka gona ebila wa le bakgekolo ba no re Dr. Ref a ke Dr. Refilwe Makota e leng ngaka ya sekgowa re lebeletše ka mahlakoreng ka moka gore ke thušo e feng yeo batho ba ka ikereyang ba ipsina ka boroko ka baka la gore ba bangwe ba ikreya ba enwa dipilisi gore ba kereye boroko ka kapa ngwanešo bea tsebe go tseba gore thušo e ka ba e feng a gore ka nako ya boroko o bo kereye ntle le go balabala ka pelo jwale ka metla ke re thuto e tla go wena tui e le ka gare ga tsebe ya gago jwale ka metsi ao e le go amoela a elago ka gare ga noka ya ngwaritse a re tsamaye wena a gomme ntle le go senya sebaka ke ya gona ka fale go Professor Moremi ke ya go mofa sebaka a tamiše batheletše kgolele kgausi mo motheletše a re theleditšego a le gona ke mokage ya fetša wa ka mehla ba dula ba re ladies first empa rena ka mo re emiša magoši pele kaka bommakgoši ba tla ka morago a gomme ntle le go senya sebaka a Professor Moremi show Prof thobela malome ka kapale ka re gona rra lena mongaka awa a mašou a go hloka sekutwa go tšwa go phahla šiao o re thobela a ke dumediše kua gae ke tsene ka mafateng a matelele ke dumediše dikgoši ka moka ke dumediša bo mmakgoši ka moka re lebogiša le mmakgoši ka kua kgošing yela ya balobedi re boneng ba tloga ba thabile ke dumediša dibishopo ba dikereke ka moka ke dumediša batho ka moka golela gausi gae mo ba lego gona ke atamiša banna go ba thieletši ba bagolo ba seale moya se thušang batho ka mehlala ka matšatši Motse Community Radio Station ke leboga le bašomi ba ba šomang ka mokana ga bona ke leboga le malome ka kapa bašomi mmogo ka moka re a le dumediša go lela gausu mo leleng gona le ka mo gae ba meloko le metswalle ka moka ke a ba dumediša malome ka kapa ka moka le ba re leng ka mogare ga moago wa gašo a ka nnete a re a leboga Professor Moremi Dr. Refilwe madume ntate ka kapa le balatedi bo botlhe ba MCRS ke re madume bo mosegong ba ka tsatsile re tshepa gore le tla nna le rona ka topicing ya ka tsatsi le e re tlo nnang le yone ke a leboga maleme ka kapa a ka nnete Dr. Refilwe wena Professor Moremi gona ka fawe ntle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community a radio gona fao go 96.3 FM o gopole gore re live jwale ka mehla le tlakaleng la Dr. Moremi e šita le gona fa le tlakaleng la MCRS Motse Community a radio 963 ke moka o ka no tsena gona fao ke moka wa bogela ke moka ebile wa be wa boa wa theletša jwale ka ge ke šetše ke boletše gore letšatšing la lekgono re lebeletše taba ya tlhobaelo ya boroko ba engwadile ka polelo ye nngwe mo ba re ke insomnia ke yona Dr. Ref nke o bolele lentswe le ke lekwe
ke insomnia ntate ka kapa insomnia Insomnia yeah ke polelo mo South Africa yona yeah Oh, ke yeah. ka borona re a leboga insomnia ye ngwanesho ba engwadile legatong la tlhobaelo ya boroko goba tlhokego ya boroko mo bathong Dr. Roef nke ke thome ka mo go wena ka mo nke o re hlalosetse ka insomnia ye gore ga botse ge re bolela ka insomnia re bolela ka eng malome ka kapa ko leboge so ha re bolela ka insomnia basically re bolela ka go tlhoka boroko oro go tlhobaela bosigo batho ba bangwe o kry-ile gore like he ba robetse ba sokola go maintaina boroko or ba bang ba struggle completely gore ba tshware ke boroko yeah so this insomnia like ina le party tse two mo ileng gore re na le e leng gore it's a primary or a secondary ka mo le siteng la rona la di medical so mo ileng gore ba bang o kry e le gore ge re bolela ka primary e be e le gore go na le motho o sokolela go robala nje fela like go sena any ntho e leng gore ya mo disturb to say or ya mo sokodisa so he re tlo bolela ka e ya bobedi ke e leng gore motlhomong motho o sokola go robala or e re a robetse e be e le gore o a disturbega o palla ke gore a nne in a deep sleep go na le ntho e leng gore mohlomong e ka be e khosa ke gore go na le the conditions tse e leng gore di behind that gore motho a pallwe ke go robala so like ke tlo utlwa ka setting la prof gore yena o re a ka ibitsa yang but then otherwise rena ka mo setting la rona it's like that ke gore like motho ha khone go robala o a tlhobaela or wa robala but then ebe a tsoga immediately so like yeah gape re ka etsang re ka differentiate e le gore mo ileng gore go na le like the time onset o kry le gore ka nako e ba reng go robadiwa motho o batla go robala but then ha khone go robala and then re na le sleep maintenance in sleep maintenance ke gore wa robala but then wa tsoga mo gare ga bosigo you cannot sleep throughout the night and again re na le e ba ibitsang ke paradoxical so paradoxical is that one e leng gore maybe wa robala for nakonyana and then ha isnong o robala wa tsoga you feel o ka re o robetse for sebaka se se telele kante o robetse for nakonyana fela okay yes prof aga motho shu yeah motho ga a robale yeah re nyaka go kwishisha le go tseba gore ge motho a shalle a hlobaela yeah gantši go ya ka maitemogelo a lena go ba go ya ka tsebo yeo lena go le yona ke dife dilo tše di ka hlobang motho boroko kapa tše di ka dirang motho gore a feleletse a palela ko go robala malome ka kapa dilo tše di hlolang batho gore ba palle ko go robala ba be le hlobaelo ya boroko ke tše mmalwanyana ke tlo di fa batho ba di kwešiše bothata bo bogologolo ba gore batho ba palle ko go nagana ke go robala ke ge motho a affectega mo mogopolong nto mathomo re ka thoma ka stress ya bobedi ke lebaka la gore rena re le batho ba baso re a tlaišana bošego tlaišo tša rena di tla bošego and then ye nngwe gape e leng gore e hlola gore motho a feleletše e le gore bošego o palela ko go robala ke ditshele tše di bang gona ka mogare ga malapa a rena and then ye nngwe ye e leng gore e hlola gore motho a feleletše e le gore o palela ko go robala bošego e hlola ke bothata bo e leng gore batho bošego re a tlaišiwa bangwe re swara ke digateledi bangwe bošego re a tlaišiwa ka mogare ga lapa o no makala boroko bo satle ko gore taba ya hlobaelo ya boroko e gona ya phela e hlola ke stress e hlola ke rena batho ba baso go se ratane e hlola ke digateledi tše e leng gore batho ba re lata ka tšona bošego e hlola ke dikoloto tše re neng le tšona e hlola ke lebaka le legolo la batho ba e leng gore ba nyakana le mešomo ga ba e kry-e batho ba sokola malome ka kapa ene mathata a motho a thoma go tla mola le bošego a ne a nnoši ba gwera ba se gona a le ka gare ga rumo ga gana a nnoši wale ke mola mathata a tlang ka bontšhi mo go yena
o ya le ka tswela pele ya bangwe re sepela le dithokolosi thokolosi tse di re atheka bošego Yeah. di re tlela ka ditoro tša go tshoša ge re seno bona ditoro tšela re thoma go palela ko go robala ya so ke dilo tše dintšhi nako nngwe re le batho a re thege mebele ya rena nako nngwe re le batho a re thege metsi ya rena nako nngwe re le batho a re tlhokomele mmele o wa rena Oh, yeah. ke mo e leng gore re feleletša re itemogela gore re feleletše re wela gona ka mo go dilo tšeo di bitswang gore ba re ke di-insomnia so batho a ba kgone go ka robala ka lebaka la ditlaišego tše e leng gore ba gahlana le tšona di-depression kry e le gore o ka gare ga kgatelelo e kgolokgolo ya monagano ga o sa kgona and then mathata a le ka moka a thoma go tla bošego ya Dr. Ref ge motho wo a šetše a sene boroko ka tsela ye go ya ka mabaka ao a fapanego a le a filego motho ke thušo ya mohuta mang goba ke eng se a ka se dirang gore a kgone go kry-a boroko ba gage back? Okay, ntate ka kapa so like rona he motho a tlo tla a re ke na le bothata ba go robala the first thing e leng gore tlo batla go etsa ke gore like re kgone o tlhaloganya gore motho ha re ke na le bothata ba go robala e be ile gore ke ntho e metsagalang nako e kanang kang e thomile neng so gantši o kry-ile gore motho a re ke na le now maybe letsatsi le le one mo bekeng ha ke kgone go robala and then e etsagala for about 3 weeks then e re tlo bolela gore ke ntho ya acute ke ntho ya tshoganyetso ya gone ya no and then go na le ba ileng gore ba tla o kry motho teng a re in 3 weeks mo like mo bekeng ha kgone go robala ga 3 times a day and then I mean 3 times a week and then e etsa ile gore maybe it lasts for about 3 months then e re tlo re ke ntho e leng gore it's a chronic thing e leng gore ke gora gore ke ntho e etsagalang e leng chronic so ge motho a tla ya lo re tle be re motsisa gore ke eng se e leng gore o a se bona gore a kgone go robala na first because ge re treata insomnia we need to treat the cause ka ge prof a setse a boletse gore gantši insomnia e na le di-causes tsa teng mo e leng gore motlhomong motho o na le di-stress ha a kgone go robala stress e ka nna tsa gore motlhomong o tlhokofaletswe ke motho ka mo hae or go na le divorce or go na le di-relationship issues as prof said and then hape e ka nna to gore maybe o latlhegetswe le ke mmereko or e ka nna due to other conditions like maybe o kry-ile gore motho ga a na le pain mo mmeleng or a sa phela hantle gantši le boroko ba disturbega and then hape le motho o e leng gore like o na le di-depression as prof said also like re zama gore re kry-e tsone di-causes tseo gore e ka bo e leng gore e etsa motho o gore a ska robala and ke eng tse a di bonang gore o re ke tlhoka boroko gantši a person will be saying gore like I sleep a lot during the day and then ke lapile or ke ba nna grumpy and also they cannot concentrate so if motho a tla a bua such things then re zama gore re batle whatever that is causing that then re treat yona however insomnia rona ge re treata like re treata ka dipilisi re na le dipilisi tse leng gore like we give you ke di sedation or di hypnotics re di bitsa yalo so re tlo go fa tsone gore you must drink them ka nako ye ileng gore ke nako ya go robala and usually you have to take it at the same time like every day if we inwa every day make sure gore o maintain a sleep routine sa how so it's not advisable though gore molwetsi a re ke na le insomnia then we refer to over the counter medications because dilo tse di medications tse re di fa di na le di side effect tse itseng so a person should not be dependent mo tsone like ga tshwanna gore a di tseye for a long time and then so ntho e leng gore tla zama go etsa ke gore okay we treat the cause and then once the cause is eliminated then it means we can win the sleeping pattern back and again re advise batho gore motho if e le gore o batla go robala o tsantse a zame go etsa sleeping diary mo e leng gore you know gore ke tsantse ke robale ka 8 o'clock and then ke tshwantse ke tsoge ka 5 o'clock in the morning so we advise to say gore if we know gore sleeping time ya how ke 8 o'clock every day for at least 3 weeks robala ka nako eo so then you can maintain your you can bring back the sleeping pattern ya how in that way and then again hape re tle be re ba advise gore
motho ka nako ya di bedtime o tshwanetse gore a tlogele go nwa di too much caffeine mo ileng gore ra itse gore most of us caffeine e causa stimulant. It's a stimulant to the brain. So once it keeps the brain stimulated, then the person struggles to fall asleep. So re advise gore motho a ska nwa di coffee during bedtime, and then again le go ja like ga o ja dijo tsa hao tsa mantsibana, avoid eating heavy meals like bogobe ka nama ka 7-8 o'clock. Ka nako eo ke nako eleng gore you must have light meals at least, because gopola gore if mala atletse a tlo go disturb o tlo nna le di disturbance mo eleng gore you cannot fall asleep. So we just advise gore eat earlier for dinner, and then during bedtime at least uno ja dijonyana tse light di snackenyana, so and then avoid go nwa metsi a mantsi during the night, because a tlo go tsosa tle bo tshwara ke motlhapologo now and then. So dilo tse tshwanele tsone tseo ke dilo tse leng gore we will advise people to do that, and then the medication. So re tla utlwa ka setting la prof gore bone ba etsa byang, but rona that's how we going to manage it. Doc re sa le gona mo ka mo gona mo go ena mo go ne le batho ba ba tetlwaeditseng gore motho mollo mo gore motho every day ga before robal o swantse a nwe dipilisi tša boroko go normal kapa tateke kapa it's not normal gore motho a phile ka a sleeping tablet, hence ke rile di na le di side effects. So tshwere advisang ke gore like do tse setseng ke di buletse gore what are the things that a person can do to avoid gore anwe di sleeping tablets now and then. So like usually retreata like the cause ya gore why motho a sa robale o tshwenywa ke eng, go na le malwetse mo mmeleng or go na le ntwe tse di mo stressang mo bophelong ba hae, then if we try to intervene on that part, then at least it can be better to win the person gore at least a gone go nna le boroko. But then it's not advisable gore motho a depende mo di sleeping tablets due to the side effects e leng gore di na le tsone. Go ya ka maitemogelo a lena doc, normal time goba normal motho ke di awara tse ka tsontseng a di robale like gore mmele o khuditse mmele wa khutja ga botse normal so nja robala awara tse ka plus minus. Okay, nteteke kapa so that one it depends on gore motho o bereka mmereko o mo byang or motho bophelong ba hae o dira eng. So we will say so the books ke tlo di buka ne dire at least a person should sleep more maximum of 8 hours a day during the night. But then sometimes it's impossible for rona gore re etse bya because of eng that ka kapa gone ya nong o mo radio o chisa kana koma ka 12 o'clock tomorrow tshwantse tsene kana koma ka 9 ya boshigo gape o mara during the day in the morning ona ntshwele re tshwantse o tsoge o etse no di gona ke re mabaka ke mabaka o tlisisa. So it means gore when at some point o faila gore o gone go robala that 8 hours e bareng ke ya gore mmele o khutse, so you only sleep for few hours. Seo e ya ka mmereko wa motho gore o bereka byang. So I can also give an example about a student. Or it's my student, if you are a student, most of the time you need to spend your time studying. So bana ba bantsi ba ileng gore ba you find gore the maximum time that they can sleep is 4 hours, and that one is not healthy. But however, because of the demand tsa bophelo ba bo phelang ka nakong eo, bona they feel it's okay for them to sleep for that 4 hours, but normal sleeping hours it's 8 hours. All right. Yes. Prof nke ke tseka mo go wena bele re a felletsa re ya megaleng. Ge motho a tlile go lena alla ka taba ya gore ga ke ne boroko go na le seo le se dirago motho mohlomongwe motho go monwesha kapa go mokumisha go ba go no bolela le yena gore mohlomongwe a gone go kry-a boroko ba gage back. Ka kapa radio motho ga etla gore na se ne boroko sa mathomo se re se dirang ra mo phekola and then dipheko di tlo re botsa gore motho ke eng ntwe moriang gore a se ka robala nakong e ntši o kry e le gore re gatlana le gore batho ba borena ba ne le mathata batho ba borena ba ne le mathata, and then
re kry-a e le gore bothata bo bo nako ngwe bo ka gae bothata nako ngwe re kry-a bo le mo go yena motho o ka bo yena a sa robale total alright re na le dihlare tse di kgonang go dira motho gore a robale normally rena taelo ya rena ya gore motho a robale ke taelo ya go gorela ya re ka go fa taelo ya go gorela and then go ba e nyane fela ye le ka itshumang ka mo gae and then lo robala ka moka ka mo gae lo ba le tsoga go sasa but e nyaka gore pele o e fa batho o e nyakishishe pele cause ke tlo go fa example like ka no re msela phiri o ka no tšea o monnyane wa o tshuma ka moka re a robala ka moka ka mo gae and then re o tsoga go sa lata wa ikwishisha yeah so re ne le taelo e leng gore re fa batho ge e le gore e a nyakega ka ge ke boletše kare taba e ya go se robale e hlola ke dilo tše dintši batho malome ka kapa re lekiwa ka meleko ya go fapana go ne le moleko mongwe e leng gore go fetša go lora ditoro tše tša go tšhoša a go sa kgona go robala go be go se e le ge batho ba go nyaka gore o latele go ya mmerekong o fetše o tsena ka gare ga mathata ba tle ba fetše ba go raka go ne le taba ya gore go swana a ke re like divorce go tsena ka gare ga divorce batho ba leng ka gare ga divorce a bane bophelo bo bokaone re sa ba le boloi re sa ba le eng ka bo bona batho ba le ba hloka gore ba robale re santse re ba nyakele taelo ye re e bitsang gore ke bolebatša gore motho o la kgone go lebala dilo tše di diragalang mo bophelong ba ga le ge go se easy re llela gore re maintain gore at least ya kgone go robala a re gopolo re ke tsege motho a sa robale go hlolega malwetši mo mmeleng wa gage ka go fapana and then ke be gore dintwa tša ka gare ga lapa go loba motho e leng gore ka mogare ga lapa o dira ntho nngwe le ye nngwe go feleletša e le gore ka nako nngwe o loba ngwana wa gago e leng gore bo mo tshepile dilo tše di seo di a kgona go hlola gore motho a se ka robala mara re lebelela taelo ye e leng gore ka nako yeo e suta gore re efe motho so rena re laola ke dipheko di a re botsa gore motho o sa mathomo o bolela ka pelo pelo ya gage ga e khutše so and then gore motho o ne le stress se se leng gone ka nako ye nngwe ka gare ga lapa o kry-a e le gore ga go betha 12 so ka moka re tsogile go no boroko botlang mo go yena and then re thoma go lebelela gore batho ba disturba ka eng nako ngwe o kry-a ka mogae go nolola dikatse nako ngwe o kry-a a lena katse ka nako di no tla di tla go lwela ka mogare ga lapa la bolena nako ngwe ebile o kry-a di lwela gona mo lefestere la batswadi ba gago so and then batho ba la ba sa kgona go robala so re maintaina gore okay gore ka mogae batle ba robale re santse re tloshe dilo tše di ba tshwenyantše so re lebelela pele gore go riagala eng ka nnete badimo ba kgona go tima motho boroko badimo ga ba time motho boroko badimo ba ria motho gore a robale ka dinako tša bona go swana le 12 le 3 le 5 ya ka nako tšeo ke nako tše e leng gore gantši o tlo o kry-a e le gore o robetše gore ba tle ba kgone go bolela le wena o le mo ditorong unless if mmele wa gago go ne le mo o feelang pain gona and then ke mola e leng gore boroko bo gana go tla a go ne nto bohloko ya go swana le gore o nyake go bitše boroko bo gane a e gona a gone bothata doka re a leboga Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa ka ga Matlala Ramoshebo kgauswi le letamo ka kapa o gona le Dr. Refilwe Makota gona fa o tloga a edile ga botsebile ke a bona gona le motheletši o mongwe a šule fale Regina Molomo o re ke a leboga go tseba kapa go kwa maele a go swana le gore bogobe ka namagadi a loka ka nako ya go robala malebo ke ao doctor ke ditebogo tšeo e le go gore batheletši ba theleditše ba dikwa a re emegaleng ntle le go senya sebaka gona fa le go 0648582771 0648582771 le gona fa le letlakaleng la WhatsApp ya rena ya 0648582771 ke moka o lahlele gona fawe re tete re a tšea re ya kopanye le lefaufau gore bo doctor le bo professor gona ka fa ba kgone go araba dipotšišo tša gago goba mohlomongwe maikutlo a gago mabapi le go se robale ka baka la gore re kwile magagešo gore ke dilo tše dintšhinyana tše e leng gore di ka dira gore motho a se ke a robala ke topa motheletše gona mo MCRS mo moyeng tumela re gona rra lena age ba dumele ka moka ka mokgatlo mo profo le bo sesi ka mo thobela mama ke ba dumedisa ke
ke utlwile ditaba tse tsotlhe tse ba di boletseng gore boroko ka nako mo gore o se kwa robala bo kgosa ke yeah ke motho ke atišang motlhobaelwa ebile nka se bale gore ga kae gantši le gantši mara tsatsi le leng ke thoma ko tlhasela pele ke di-grempe di tlhasele ke tsoge ke dule nako e telele ke letetse gore di be kaonenyana e be le gona ke tlo robala ene e ke thoma ke robala boroko bola ga bo satla ke tlo tsea nako go bo go fitlhe lenaneo lela la go tsošana lela la mo radiong ka gore ke no dula ke reditse radio and then o kry-ile gore ka nako e ke robalang ke no robala motlhomong borokonyana bo bonyane bo lo ntshwara ke re setse ke ya boroko yona ke yona e ntshwenyang thata kore gantši le gantši e kere ke ya robala ke botseela kgole gona gore le radio gore e beite 12 e be re 1 e be ke re aowa ane gona e re ke no ratedisa gore ke ponye ke etile mara nakong bono o pala e kere ke keresetse ebile le bo 1 bo 2 o ya nka e re ke tsentse Dr. Refo mohlomong ona le seo a ka nyaka go le botšiša go ba go le botša sona mohlomongwe Dr. Refo ya gama ke lu tele tša radio. Okay, so like mama tate ka pa mo are because of ke di cramp tse ile gore di mo pallisa go robala a kere. Yeah, so ke boroko ba ka bokoba ke di cramp ke re ke ya robala e boroko bore ke atla ke tsare ke di cramp ke tsoge ke tsona no pretelle ke palla go robala ke dutse ke emetse gore di be diabetes after di ba diabetes a ke sa swara ke boroko ka ba ka itabo 5 and 6 tsare ke boroko. Okay mama, like na mo le site lena ka ga o bolela yalo o tlo bolela ka di cramp a kere ke boletse gore some of the things tse ile go dietsa gore motho a palle ke go robala ke gore ke di pain, so most probably mama lena le mengwa he mekae? Ke na le 76. So ke dinako tsa di high blood le nako tsa di arthritis a kere mama? Ke mo hape ntlo ke boroko ke a penela ke maoto a fika ke opela ke matsogo credit go ba mo a matsogo boroko bo gana go ke yone ntho ke bolelang ke re mama ke nako tsele tsa gore di arthritis e be di iponagatsa mo mmeleng le di high blood, so mama hantši motho ana le di arthritis le yona it can be gore motho o palla ke go robala because of di cramp tseo, so ntho o ka e dirang a ke tsegetsetse o ka bo mohlomong o fitile ko masaeteng a bo prof e le gore maybe ke ntho ya hao e go bolayang ko mmeleng o sho gore ke yona, then eo e tshwantse e thusiwe gore o kreye dipilisi tse leng gore at least di okobatsa di cramp tseo or ditlhare tsa go thoba tse leng gore di ka okobatsa di cramp tseo tsa mangwele tsa marapo dio tse tshwana le tsone tseo, so o kgone gore o nne pain free because o ka se kgone go robala of course o na le di pain mo mmeleng di tlhabi. So when once you can try and then gore mama a dile a kgone go tlosa bothata bo ba di pain gore mama kgone go robala bosigo because ntwe le tlhobaetsang boroko gantši ke yone di pain tseo tsa marapo tse le gore di utlwa bosigo. Tsona e ka ba tsona ka gore kre maoto a pain ko ra tsenako e be o ya maseng e be le gona ka re go ba bitrinyana e be le gona ke kry-a borokonyana nyane mara ka mo 4 metlhe ke phapane 3-4 ke phapane metlhae re fru nkore ke tsene re kgoneng go fetša mama ka gore ke kwa o ka re lene taba tše ntšhi kudu tše e leng gore re ka no fetša re boletse le lena fela ra be ra tšhaiša dipeini tša maoto le matsogo le dikrempe ke tše dingwe tša tše di le hlokišang boroko le swanetše le lekeng ka natla gore le kopaneng le bo prof ba kgoneng go le thuša ka taba maoto le ka taba dikrempe tšeo le ka taba bohloko ba matsogo ke mokanambile re tle re bone gore na ka moraga fa o le tla tšwela pele go tshwenya ke boroko na. Alright, thank you mama. Prof, go ne le se le nyaka go se topetša mo bothateng ba mme? Ke nagana gore ka mokgwa ba mo arabileng ka gona mme ke nagana gore ba mo arabile ga botse putsišo nka e botsišang mme ke gore mogala ba gage o sa le gona na? mogala ba ka sa le a hlokofetse ka 2011. Alright,
and then le ile la ya ba la fisha dihlologadi ke di alafisitse ebile ke di alafisitse a ntšhentse maoto a ka re boa le botloko ba ntse ba re a wa alafea ke ya mo ba alafa ke di alafisitse a ena bothata mama ke tlo tšea number tša lena re tle re le thuše lebaka le legolo ke gore a re nyake gore o be ka gare ga malwetši a o leng ka gare ga ona kere se segolo ke gore santse o kry-e thušo mama ka re solanka o sa thušege o phela ka malwetši o phela kang lo tšeo di go khosetša stress and then o feleletša e le gore o ka se be le borokwa kere jwale o hloka thušo mama re tla kry-a number tša gago goba gore o tšee dinomoro tša rena mo ge re tlo tšhaiša and then re bone gore re ka go thuša bang gore o kgone go loka o be gabotse. Alright, ke a leboga. Thank you mama. 0648582771 0648582771 MCRS mo mo indumela Mayoki le ona re gona ra le ntumedišetšeng mme ka mo Dr. Ref age mami Dr. Ref wa dumela e re ka re masising ke be fase go na le batho ba bangwe o kgwetse a re e ke robetse hodimampeto ke tshwara ke boroko mara e nka robala fase mo a ke tshwara ke boroko di tsamaelana ka e leng somni motho o re ga robetse godimo ga mpete ga ane boroko o robala boroko gomme ga robetse fase a robetse fase a wa botse nne a botle boroko bo ya ye ke nagana gore ka sebe boloi ebile ka sebe badimo ke preference to ke preference like ya ka gore motho o prefera go robala mo kae o feel comfortable a le mo kae hape go robala mo fatshe go a tlhaba mama ka gore ntwe nna ke tsebang ge nkebe a re ga robetse mpeteng boroko ga botle ga robetse fase boroko boatla rena batho ba badimo ka nako ye nngwe ba fela ba re nyaka gore re robale mo fase le go geng e le ge ba nyaka go bolela le rena tše ba nyakang go bolela le rena ka tšona and then ge motho a re ga robetse fase boroko bo a gana ga le mpeteng boatla solution she ga a tlogele go robala mo fase a e thoballe mpeteng o fodile tlala. Thank you. 0648582771 ya mara le tišitše prof ka baka la gore man gape go robala fase a gone re o ka ba comfortable go robala fase go swana le ge mohlomong o robetse setulong goba o robetse ka koloing mpeteng ke pleke ye e leng gore kore motho o swantse a sware ke boroko ga botse ga a robetse go yona 0648582771 MCRS mo moyeng dumela kakapa man o yindota ya maraka ya mampa aha prof thobela le kae pa reverend ya age prof thobela le kae ke gopolo botšiša man ya re na le bothata šimo ya prof re kile ra ba le bothata mo plekeng ya borena kore a re sa le go a wela ngwana ka raga metsi wa ba le motho a ntšha ngwana ka mola e fela motho la se nka hlapišo wa le motho la wa lla prof o re ga a robale ya wale re nyako tswa gore ke mana mokhutori ka motufe wang gore motola a golokela ke boroko ke wa leng ka mogare ga metsi gore ntho e go tlile ba molao bona go tlile batho ba bantši ba palela ko go ntšha motho ka mogare ga metsi ke ngwana monyana wa le motho ke modiši wa dikgomo meta ke diba sa meta ditšhini ena a kgona go tsena ka mogare a tswa le ngwana modiši wo mola tšole le ena jale wa lla ka morago ga nako gore no ngwana wa mo tsena mo mašegong o re a re boele kwa metsing e ya kgonagala pa lebaka le legolo ke gore go ra gore ba ga bongwana ga ba tšea moya wa ngwana ga botse ka kua gare ga metsi
lebaka e le gore motho a tlhokofaletseng ka gare ga metsi le motho a tlhokofaletseng ka ntle fela moya ya bona ga e tšeiwe go swana. Motho a tlhokofaletseng ka mogare ga metsi ga e tla go tšeiwa go na le dilo tše dintšhi tše di phethagalang gore a tla kgone go tšeiwa gobane moya wa motho go felela ka gare ga metsi o hlakana le metsi o khosa ntho ela re e bitšang mondau ka segagaborena ke moya o hlakaneng le metsi wa mohu o feletseng ka gare ga metsi. So family ya gabo ge ba le gona gausu o ba botse ba tle re ba thushe ba nyake ke tlo ba botsa so ba santse ba nyake pudi ba nyake lešela le le white ba nyake mogopha wa thakadu and then ba rie jwala re ekwa re go ba bontšha gore motho e leng gore o tlhokofaletše ka gare ga metsi o tšeiwa uang go bana a tšeiwe go swana le motho fela wa tlhokofaletšeng ka montle. So go ra gore motho ola wa boa o latelela yena motho ola montšhitšeng ka mola gore monna modimo nthuše ke tswe ka mogare ga metsi gobane ba gešo ba no boloka stopo sa ka fela ge e le moya o sa šaletše ka mogare ga metsi. Yeah, so gantši gore re mo kgone modimo wa mohuto gore mo kgona ka lebaka la gore re berekiša thakadu e leng gore re a tse gore ke phoofolo ye e kwanang le sedimo. Thobela. No dia kwala profo re taleka go re plan gore nke monna gore na go no thushega. Thank you. Re a leboga wa rra re a leboga 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng tumela thobela le kaina re gona rra le re gona aga ke phone ke le ka mo mtete ma le bolela le tumisang wa ga motlatli mogotsi wa ngaka mreno o mogolo tumi le tamishe ka mo question ya ka is very quick and frank ke gopela go botsisa because ke kula le bolela about stress ka ge doctor a swere mo le mo about stress related issues tse affecting sleep sa motho ka setso what diagnosis do you guys give for stress? Nna ke itla o mpona gore okay tumisang o hlobaetša ke stress ka setso what is it that you give me besides what is going to make me sleep? Ka setso se se tumisang go sore ke stress ga itšedi ya ka santse o kry-a setlhare se ba reng ke bolle batša re ne le ba go nwa re ne le ba go orela ke ditaelo tše e leng gore santse o leke go di kry-a o di berekiše gore stress seo se fela but it depend gore stress seo le mo godimo ga sona ke sa eng cause go ne le stress se sengwe se se tumišang o kry-a e le gore motho o swere ke stress sa sekoloto se se rileng motho o modutse mo o nyaka tšhelete ya gage le ge o ka mofa bolle batša a o thuše selo gore motho a thušege ke gore re dire plan ya gore a kry-e se sengwe se e leng gore e ka ba sa tšhelete me ba thibe baka le go dependa ka gore stress seo le mo godimo ga sona ke sa mohutamang before ka se treata. So doctor, would you agree gore depression is equivalent to bogafa? Ganyane nyakile go ya. So motho o depressed you can also say is a person or re ka mo classifying as, sorry to say Serafa, it might sound a bit rough, but to put it plain in plain jargon, Rafa le depression le stress e ka no bang dwete. Ke nagana gore ye santse ya rabe ke doctor ka mo. Se sukai ke gona okay Dr. Ref. Ke teng you cannot compare Rafa with depression because we don't have motho in our profession. We don't have somebody o ile gore ba ro wa Rafa. We've got mental health care users. So in our mental health care users, it's we were going to classify them according to their condition. So a person who has a depression is a person with a mood disorder, and a person who
has another mental condition which can be classified as it's either or schizophrenia or bipolar mood disorder, you name them. Those people are not crazy, and it's unprofessional for us to can say a person is crazy. We do not use such words in our profession, so we cannot say. Kaspedi says you are not allowed to say motho ke serafi. Like there is no way. Yeah, no. Like stress, there is stress, there is depression, there is other conditions tse leng gore di affecta tlhaloganyo. So depending on what the patient will be presenting with, at the end of everything, even le ka language ya bo rona ha rena segafi, rena le mentally disturbed. Can you treat a person that has depression as ukamofa the same treatment as a person or naling having insomnia? Yeah. So if I have insomnia but it's due to depression, yes, do I get the same treatment? Or does the treatment differ? It will depend on what causes. If depression is your cause of insomnia, of course we're going to treat depression because that's what causing the condition of insomnia. So our main focus will be on depression. Oh, okay. Yes. No, guys. Thank you very much, and enjoy the rest of your evening. To me. I miss you so much, and you're looking great. You must take care of yourself. I will come and see you during the week. Sharp. Alright, Mutelecho Mutse Community Radio on 96.3 FM. Yeah, no, Dr. Ref, thank you very much. Thank you, and thank you again. Ke khahla ke ka mogho o handleng a ustumishang ka gona le go molemosha gore even le ka tabeng ya sega borena ga re motho o a gafa re motho o hlakane hlogo goba o lwala monagano mentally disturbed. Thank you. Arena segafi. Re a leboga doc. 0648582771 yeah no motho ga mputša ka sekgowa mo ke tla go founela yo re sa le gona mo go 0648582771 0648582771 le se ke la tšhoša ke sekgowa sa refilwe ge o founa o bolela ka sepedi o tlo go araba ka sepedi jalo o tlo go tlhalosa ka sepedi o thušitše batheletši ba ka refilwe thušitše batheletši ba ka Dr. Ref re tabeng ya go hlobaela magagešo jwale ka ge bo profo ba hlalositše gore go nagana kudu e ka ba taba ye nngwe ya tše di ka tlišang go hlobaela mo mothong empa ke kwele a ustumišang a bolela ka stress se e leng gore e no ba stress se tituletše kua thoko ga se tsamaišane le go hlobaela e re ke tope motheletši a šo wena ka fa MCRS mo moyeng dumela Papa Msha thobela hlotse ga botse re gona ra lena lebo aga le go gopela go botšiša prof ke ne le e nngwe le nna e fele ntiragalla mo gone tobela le kae ba gešo re gona re kae motswadi ra phela wešo tobela ke ne le e nngwe ya dilo tše di feleng di dire o kry-ile gore ke kgona gore bošego ka moka ya e seng ka ba ka swara ke boroko ya yaanong ntho e kore botle ko ntshware mola a kry ke robala nako nngwe ka bo ma 11 e se ya ntshwara total e botle kore mola ka bo 5 o'clock e be gona ka re ke nyako thoma go swara ke boroko but jwale nako nngwe ka baka la matogonyana ke yang gona o kry-ile gore ke a gapeletša gore ke tsoga mara ntho e mmakatšang montshang ka moka o kry-ile gore ne totally a go be le boroko jane bo ke nyako tšea gore ntho mogutso
e ka be hlola ke eng mogala wa gešo le ka tlhatholela ka mo setsong le ka mo sekgweng nako nngwe nka kry-a karabonyana petrinyana o kry-e le gore ke no ba flexi a ke be le boroko total ke kgopela go botsiša before ba tsena lokolotswe ba ka mšhapo ge go diragala gore bo lesware ka bo 5 and then le swantse le tsoge le matogong and then mosegare ga gone bothata le no ba flex ge go diragala gore ga le matogong le ne le gore ge bo lesware ka bo 5 le tsoge nako mang wana go nako nngwe ke no tsogela go tshwana le mehlengane ne ka taba ja di ala mo nako nngwe but le gore nka no ba gona gore le ge ke tsoga ga o kwagale gore ke robetse llata a seng ke ba le boroko e fele ntiragalela ga intiragalele gantši ntho mara e fele ntiragalela nako nngwe kore le gore totally ga go be le boroko ya e re profo a tsene a leke go e bea ka mokgwa e leng gore a ka ba ikwiša ka gona taba mohuto e kgona go ba gona go batho ba bantši malome ka kapane mara a nke ke dumelela gore ke tlogele gore e nape e be setlwaele gore motho a se ka robala normally ge motho a le ka mokgwa o ke a mmitša ra tla ra lebelela gore ke eng ntwe e hlolang gore motho a se ke a robala as ke boletše ka re dilo tša mohuto nako ngwe di ka hlola ke sedimo sa geno wa kry-a e le gore no o ba le bothata mola le mola go santse o robale ka lebaka la motse o leng ka gare ga ona o seng gabotse so ge taba di le so pa go tlo nyaka gore o kry-e nako o tle ka gore kudu dilo tša mohuto nna go ya le ka tsebo ye e leng gore batho ba ile batla ba swana le wena e le gore ba no se robale like ba robala ka 5 and then ge e re 8 motho wa gona o tsogile ebile ga a lapa ga a re selo ke bile le bona ke ile ka ba le bomme ba babedi ba e leng gore ba tshwenya ke bothata ba go swana le bo and then ke ile ka ba bitša batla ka gae ka tla ka ba lebelela ka kry-a e le gore di-stress a di gona problem e kgolo e no ba e ne le bona bomme ba and then ka ba riela tše ke ba rielang tšona tša setšo and then bomme ba le ba boa ba tla ba robala gabotse ba hloka bothata so nako nngwe di no ya le motho ka gore motho ye mejwang sometimes o kry stress se gona e le meleko ye motho a sepela le yona gore a sekebe a robala go swana le meleko wa go senyetša motho mmereko o sepela le gore ba mo rie gore a sekebe a tsoga a robetše so taba ya go swana le ewe e nyaka gore re e lebelele pele re e kry-e gore gabotse e khosa ke eng nako nngwe o mongwe o kgona gore ga a le ka gagabo ka gagaga se ka robala mara ga e ya go etela ba bang batho ka 80 a te tshwarele ke boroko a se ka hloka bothata so ye ya gago yeo e nyaka re tle re e lebelele re bone gore e ka ba eng cause ka mokgwa o e bolelang a se thokolosi ka gore nke be le thokolosi o tlo tsoga o lapile so wala a o tsoga o lapile o no tsoga o le gabotse ene ebile mo mosagareng boroko bola bo no setle total iya so ke sa tsebe ka mo lehlakoreng la DR gore yena o e tseba jwang okay ntate ka kapa ntate le kae wa phela le kae baba ke teng okay so like ka mokgwa o tlhalosang ka teng gore wena usually o kry-ile gore o robala ka bo 5 and you have to wake up gore o ye mmerekong gopola gore mo mathomong ke tlhalositse gore like the types of insomnia that a person can have ke tse di bjang di tsamaya jwang so wena I fail to understand gore like mohlomong ha re o kene ko hae ka bo ma 8 o'clock and then wa khona gore like o ska robala in between maybe o tshware ke borokonyana then o tsoge then o bue o robale or you just o tsogile up until nako e ya 5 o'clock then ke gone o tlo robalang or e etsagala jwang hello all right o ba bontšha ba kgaogile mara go ya ka mogola a e hlalositseng ka gona mosegare ga a be le boroko at all yeah tate ka go ra gore go ya ka pattern ya motho e a itlwaeditseng yona okay yeah so like ba bang o kry-ile gore motho wa teng ke motho e le gore vele o tlwaetse gore bala ka bo ma 12 and then a fetsa fela a tsoge ka 6 like we said gore normal sleeping hours that it's recommended it's 8 hours but then it's not everyone o ileng gore o robala for 18 hours so go ya ka motho gore motho yena mmereko wa hae le mmele wa hae o tlwaetse bjang go na le batho ba ba ile gore ha ba kgone go robala before 1 o'clock iseng ke sharp so mo yena ke se tlwaele o tlwaetse yalo
so le ga furugo a tsoga a ka se nne le bothata. So I think gore le ntate o na le bothata bo bo tshwana le ba batho ba ile gore ha se motho wa gore a robale sebaka se stelle, but then even during the day o kgona go maintain the fitness and all that, but then at the end it's going to catch up with him because fatigue ke fatigue, mmele wa lapa, mmele o tlhoka go resta. Oh yeah. Mara ora gore ntate o ka krea nako maybe atla a thoma nako tša gagwe tša go robala ga botse ra modirela tše re modirelang tšona, and then a krea tša ka mo segweng a krea le tša ka mo setšong, and then ge di re 9 ra mo fa tše re mofang a thoma a robala gore a kgone go tsoga ka nako e right, because o ka se kgone go tlwaetša mmele wa ga gore o tlo o tlwaele gore o robale ka 5 ka 6 7 wa mmerekong o tsoša ke alarm. Normally o trafa mmele o trafa mmele wa ga go gogiša mmele wa ga go boima. Yeah, ke dumelana le wena prof, like ga go setse o mo tlhaloseditsa ke re gore go na le batho ba ba le gore ne bentse ba na le bothata bo tshwanang le bona bo, and then you manage to help them somehow, so le yona e ka bereka for motho o tshwanang le o. Ke gopela go topa motheletši fa 0648582771 0648582771 ka mo ba re thobela ka kapa prof le Dr. Ref a wa nna boroko bo apala ebile ke amogetše le go dira khutšo le taba ye mesong around 10 or 11 am botlatla e fela for 10 minutes mola bošego a wa go pala ke phafošwa ke di quick flashlight yeo ke felago ke bona ge ke tswaletše mahlo bjale e ka ba seo se hlolwa keng. Okay, ke gopela re tope motheletše fa and then ke mo ka re tla re kgone go araba o MCRS mo moyeng. MCRS ga ba kwa gale ke gopela go ba feta motheletše mo o re ga robale at all gomme e tlo re ka bo 10 ya mosegare or bo 11 boroko boatla empa for 10 minutes fela, and then gantši o re ka yona nako yeo mola bošego boroko bo no tloge bo pala gantši o phafošwa ke di flashlight, like ga robetša tswaletše mahlo o ka re go no ba le mabona o ka reng a mmonega e napile o a phaphama napile ke gona ga a phaphamile. Prof, lebaka ke gore bophelo ba motho wa bo normal ka kapa o hloka go nyakišiša bophelo ba gage ke ya mathomo a go kgona ga le gore o robale ka masa o tlo re go robala ka 11 o robale 10 minutes and then o tlo phafoshe ke di flashlight ntho e ra gore phafoga mona go ne le ntho e seng right mo go wena wa mpana nna ka kapa like ke kgona go ba le nako kore ke meberekwa ka ke mentši but letšatši le lengwe le lengwe ke na le awara ya ka ya go lebelela bophelo ba ka gore mara mo o ka re go ne ntho e seng right mo go nna nako nngwe batho re lemoga matshwenyego a maphelo a rena lelata ka lebaka la go se fele re tepha nako ya go lekola mebele ya rena so motheeletši o a feleletšang a lahletše molaetša o hloka thušo malome ka kapa aga ka mo a ba re good evening prof doc and malome ka kapa nke ke tope motheeletši ka fa MCRS mo moyeng dumela thobela ka mo thobela le ka mo a re gona ra lena man kopela ba hloka ina ba le theeleditše ntate morena thobela ina le bothata ntate thobela bothata ba ka wa ntšhola mogolo kore etseke a ke lokele ke selo mo bophelong ke iputsa gore kore etsekeng go tla felela go le fela ka mokgonana potso ya ka ke go ntate moremi ga o kgone go thusa motho e be a duela gannyane wa tsare keng no bjale o ka re dija mabele empa a re mothuše papa re gopela gore mola mafelelong ntate moremi o tlo fa di-phone number tša gage re gopela letleletšeng difounu letlele mo founeleng thobela ke a leboga prof ke gopela re o se kwa e tsena
Alright. 0648582771 0648582771 re lebeletse taba ya boroko go hlobaela mo go hlolang ke mabaka a mantši kudu ge e ka ba motheletše go na le seo mohlomongwe a ratago gore a ka bolela le prof ka sona kapa mohlomongwe le Dr. Ref ka sona se e leng gore ga se tsamaišane le se re bolelago ka sona re a tseba gore batho ba imetswe prof batho ba jwetswa ka magaeng batho ba hloka mebereko batho ga ba kere masea jwalo dilo ga di loke empa batho ba mohuto ke ba tlhotlheletša gore nke ba kry di-phone number go tšhaiša ya a ba kry di-phone number ka gore ke tše dingwe tše di ba khosetsang gore ba palele ko go robala tsona tšeo ka mo ba re good evening prof doc and malome ka kapa I would like to ask what might be the to struggle to sleep after having sexual intercourse. Thank you. Le kula ga botse a se refile re ke tope mothele ka fa MCRS dumela MCRS tobela a re gona rale ba le tele di tše mongaka a le kwagale ga botse wa rra a le kwagale ga botse dulang ga botse le kgoneng go kwagala ga botse lang kwa bjale ya go botsa prophet or ke e go sa gore motho a tlhobaele boshiu o bera papa mo twa ga motho go tla mafo e lona tsoa le gore motho a palle go tshwara masheleng a ba dirang da motho a tshware masheleng a ska tseba gore a uliang ka ona oh yeah malume ka kapa es ke boletše ka re meleko ya fapana re na le thokolosi ya go ganetša go robala e le ge e nyaka go bona e go senyetša mmereko gore o phelo le late mmerekong re na le moleko wa segateledi o tshwarang batho ge ba santše ba robale and then ge se fetša go go swara se go palliše gore o boele o be borokong ga botse re na le meleko ye batho ba baso ba re beelang yona ka mogare ga malapa a rena ba ka e epela ba ka e romela ka mokgwa diphoofolo tša go fapana e le ge ba nyaka go bona motho a sa robale tšhelete malume ka kapa e palla batho ba bantši ka lebaka la gore batho ba gapeletša go laola tšhelete ka bobona tšhelete ba e dirile ka mohlare go na le sehlare se e leng gore se kgona gore ge motho tšhelete ya gage e le gore ga e dule sehlare se se kgone go go thuša ke bolela so ka lebaka la gore na le baswa ba bantši ba e leng gore ba na le dikgopolo tše di botse mara ge tšhelete e fihla go bona tšhelete la a e sa kgona go phetha mabaka go ya le ka mokgwa ba beng ba nyaka ka gona so ntate a founa mo motheeletši yo wa ga bo rena re maratang maele a ke mofang ona šia ona ke kgopela gore a tle ka gae re tle re mo riela ditaelo tša gore nto mathomo a kgone go robala ya bobedi a tle a kgone go swara tšhelete ba e dira ka mohlare santse gore o e kgone o nyaka mohlare o ba dirileng tšhelete ka ona and then o fele o hlapa ka ona gore o sware re o hlakantšhe le tše dingwe tša dihlare gore tšhelete ya gago o kgone go bona gore o dirang ka yona ke batho ba bantši malome ka kapa ba e leng gore ba lla ba swana le ntato a leng gona mo lekgono bangwe ge tšhelete e fetša go fihla go bona ba tsama ba no fa batho tšhelete bangwe ba tšea tšhelete ba no tsama ba dira dikoloto tše dintšhi ge tšhelete la e fihla ba sa bona gore ba dirang ka ona ge moloi ga a ka go swara ka gore la mathomo a kgone gore godimo ga pay ya gago o bone o gotse go šetše tšhelete e ka lekanang 500 or 1000 ranta wa kry-a šetše le 75% ya tšhelete ya gago ebile go dirišitše dikoloto tše di riang 80% godimo ga mogolo wa gago o tsebe gore o ka gare ga bothata bo bogolo so ntate o hloka thušo a ebe o mongwe wa ba batla tšeang di-number mola moragonyana fa le ge re tla be re laelana le motheletše ge e le ga tšwa le gona nke ke pote ka fa ge re boa re kgone go bona rena keng seo re ka tswelang pele ka so EasyPay ba connected ka EasyPay loans kgweding ya April gomme o be motho pa sefoka easy ka go adingwa masheleng a EasyPay loan goba EasyPay device deal rentšeng ya gausi le wena gomme o be maemong a go tla go thupa smartphone se seswa sentšwela ka ise se thomile ka di 3 April gomme se tloga gaba go fihla ka di 30 tša April 2023 se lebale kgopela loan ya go fihla go 2000 rand goba tablet goba smartphone seo o se ratago o ka ba etela lekaleng la gausi le wena go akaretša dimolong tše di latelago
gago Mall at Mutsia kwa ga Mall Groblersdal le Siyabuswa go khwetsa dintlha ka botlalo goba etela letlakala la bona la Facebook la EasyPay Loans gore o dule o le up to date ga go fele lefao go khwetsa dintlha ka botlalo le tsetsa dinomoro tse di latelago 073-215-3508 goba 068-574-1181 goba 078-175-0275 EasyPay Loans le tlisetswa ke Moneyline Financial Services Pty Limited e le go moabi wa ditšhelete le dikadimo a ngwadisitswego EasyPay Loans go na le mabaka le dipeelano. a na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupye sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo gauso le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo goba mariga dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa Potego 96.3 FM, your friend to rely on. Tšheletša selemo go tlhoko o le gona etela www.mcrs.co.za re gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Mutse Community Radio 963 Instagram @Mutse Radio 963 Twitter @Mutse Radio 963. data goba a le offline rena dula re ina le wena Mutse Community Radio Station, your friend to rely on. Pitša a kgolo le e nnyane gore na di a swana ka gore wa rona ke kgolo le tše nnyane theletša lenano la pitšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone ile senyane go fitlha ile lesofi mošeng. Bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone ile senyane go fitlha ile lesomepedi bošego gare.
You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo go ba mariga. Dula le re ka se go fetogele. Re mogwera wa gago wa Potego 96.3 FM, your friend to rely on. Tshireletsa selemo. Go tlhogo o le gona. Etela www.mcrs.co.za. Re gona mo dikgokaganyo tša leago. Facebook Mutse Community Radio 963, Instagram @Mutse Radio 963, Twitter @Mutse Radio 963. Alright, Matelecho wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Re sa iswere magagesho, re sa iswere taba ya go hlobaela, taba ya go hloka boroko bošego. Ke kwele Dr. Refilwe a re go ya le ka go tlwaetša mmele, go ne motho mongwe mmele o tlwaeditše gore nna ke robala after pitšeng tše kgolo, ge pitšeng tše kgolo di senkedi fela a ke robale. Jwale le mmele o a tlwaela, le ge tšatši le motlho mongwe o tla beng o se wa theetša radio mme boroko ga bo kgone go tla ka gore bo emetše after 12. Ke a re reša ke re Dr. Ref tate ka kapa re sa le gona magagesho gona fa le go 0648582771 0648582771 ka mo ba re thobela ka kgašong bagolo ba ka le nna ke na le bothata ba go se robale ebile mosegare ga ke ne le boroko. Bothata ke gore ke a ota mmele wa ka o a fela. Dr. Ref Prof malome ka kapa yeah. Batho ba jwa ge go ne bolwetse go ka sebe boroko. Ge motho a bona mmele wa gage o fela go ra re o nyaka go nyakišišwa mmele wa gage. A ke tsebe doctor re yena o tseba buang. Malome ka kapa mmele wa mme wa fela, so Prophet's right gore re tshwanetse re itse gore ke eng se se fetsang mmele wa mme. Yeah, because I ke nagane gore tlhobaelo fela ya go tlhoka boroko ke yona e ka tletleng ya mokhosetsa gore ebe a lose weight ha kana. So there is something that is underlying there. Hence that's why e le gore ga ana le boroko, because of gona le ntho e le gore e teng mo mmele but ga itse gore ke e mo tlhobaetsa boroko. Yeah, I wish gore o ka reng ke be a founile re gone go mmotšiša gore na o ile a ya mohlomong go checka malwetse ya mmele ka baka la gore boroko man bo ka senapi bo no otiša motho ka mokgwa yena a bolelang ka gona. Yeah, no a re tope motheletše gona mo la go 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela Sebela kae? Rona ra lena Rona ra hloka ina ra go amogela ntate ka kapa matšatši a ke na le hlobaela segateledi le tshonya ke segateledi kgaetšedi yaka mo segateleding sa ka ke bona magotlo maybe ba ntloše se boe gape la mafelelo se ntiragatše ka la bohlano ka bona segogo se segolo se re sa nkuka ka rona sedi o mmatla nthuse nambile ya be le gore ba ntloša ke a phafoga. O tsoša ke ba o robalang le bona goba o tsoša ge ba ntloša ka phafoga se tshwanetse go se nkuke sepekwa se segolo se ya mo go nyakega prof mo malome ka kapa motheeletši o ke a mo leboga ka molato e sekera le gone bothata bo bogolo. Ke ile ka lemošana le ba bang ba badudi ba mola ge ebe ba tlile ka kua go ngaka Phayane Maloba ba nyaka thušo. Re ile ra ba lemoša gore kua to e sekera le gone le bothata. Mara a re tsene tabeng ya kgaetšedi wo wa rena o a fetšang go tsena mo. Kgaetšedi o tshwenya ke segateledi
segateledi ba le romela ka magotlo ba go romela ka sepekwa se nyaka go tšea lebaka ke gore mama segateledi ge ba se dira ka diphoofolo segateledi ge ba go romela go sona o emelela ke phoofolo segateledi ge se tla go wena se lwantšhana le go thiba moya se lwantšhana le gore se go bolaya a gone segateledi se se tlang go motho se tlang ka tše dibotse so seo se ra gore mama o romelwa ka diphoofolo tše ba nyakang go thebola moya wa gago goba go tšea seriti sa gago se tle se berekišwe bošaedi maloba ke ile ka bolela ka re pleke ya gabolena ya Tweespruit e ne tšhologo e ntšhi ya madi mahu a mantšhi ya semaka mara ka kwa badudi ba mola ba re ba ile mola go ngaka phane a re tshepiša gore o tla le thuša so ke na le nneta gore ke tla go bolela le yena ke mmotse gore taba yela ya Tweespruit le nyaka o emele ka maoto cause segateledi se latelela batho kudu nageng ya ga bo bona ge ile gore ga ya loka go swana le mo e leng gore go ba le tšhologo ya madi ka bontši ke mo e leng gore batho badudi ba mo ga ba tlo ba le maroko go etša ka ge ke boletše ka re taba ya go hloka boroko e hlola ke lebaka a mantši nako ye nngwe batho ba hlola ke stress mara e ya gago e re bontšha ga botse gore e hlola ke dilo tša batho gobane šidiwe ba go romela ka tšona mama ge o thoma o rapela dilo tše wa di patla modimo wa go thuša batho ba go tsoša so e ra gore o swanetše o emaeme modimo wa gago mama a sa leka go go thuša ka mokgwa a kgonang ka gona o ye mo tumelo ya gago e lokologang gona o tlo kgone go thušega nna o ka neng kapa neng ka bona re go thuša jwang ka pela ka mokgwa o ka kgonang gobane ka mokgwa o šeding se fihlile ka gona se tlo go khosetša bothata kua pele ka lebaka la re aga wena o kgona lwa le sona ge se ka lata o mongwe ka mogae o e leng gore a ka palela se ka feleletša se dira thato ya sona go sa tlo kwa wena bohloko ka re le gare ba ka impotsa gore le yona e robale le yena a tsebe ene o tshwenya le ke hlogo ke mehla le matšatši a sa bophelona ba ga se bo bosana ebile re tswa le doctor a mnyakela dipilisi ra bona boroko ba mofile dipilisi 13 days ya taba ge ile so mama e nyaka letle ka gae ke tle ke bone gore ke le thuša jwang ke bone gore nka dira eng se se ka le thušang ka lebaka la gore šiwe taba ye a e mo go wena o nnoši gore a re le ka mo gae bothata bo gona so ye e nyaka gore le tle re le lebelele re bone gore ka dirang gore o tlo kgone go thušega kere okay thank you mama ke sa tsebeng gore ngaka ka mo ke a thoma go tsena kakapa man na motho ke ene o la bane mathata kgaitsedi ya ka gone molato ge e le mathomo o tsena napile ke no tšea purapura ka go kolobetša ka la kakapa ka la pitšentše kgolo ka la MCRS thank you ngwadešo bjale o fodile ba 0648582771 MCRS o mo moyeng tumela 0648582771 okay a shu motheletšola wa gore o fella ke o loser weight mo mmeleng o re bagolo ba ka ke tšwa private clinic ke checkile sukiri high blood and HIV ga ke natšo rena ka mo lehlakoreng la rena ga a šetše ba mo checkile ba sa kry selo re ne le kgetlane e tia motho mmele o fele nouso and then ke rata gore nna go batho ba ka kapa ge ba šetše ba checkile ka mokgwa owe a ba lokologe batle re tle re bone gore rena re bona eng mara ke na le nnete ya gore ba sekgowa ba ka se cheke mmele wano fela o tšwela pele o fela ba re ga ba bone selo mmele o fela ba re ga ba bone selo go na le bothata a tle re tle re bone re ya jwang Dr. Refilo Shumo Gausu o tla re checkela yena ka mokgwa ba berekang ka gona le yena a bona gore yena ga šitša mo checkile yena o bonang le nna ke le gona then tšintši ke nagana gore di tla loka di tla ba ga botse ka nnete ya yena o tla ba mo fa maele a gore o swanetše gore a bereke jwang
ke sa tsebe gore doctor ka e tlalletša jwang ka gore šiwe o rotswa tabeng ya go checka ga a kry-a selo. Okay, tate ka kapa like a re ba mo checkile ditshukiri le di-high blood including and HIV, yes. Gopola hape le gore cancer e causa motho gore a lose weight in such a short period or as nako ntse e tsamaya. So I wonder if e le gore like a re o na le o kana ha teng mo mogaleng. Okay, so re to tshwanetse re lebelele mengwa ya hae le di-risk factors of certain cancers tse e leng gore a ka nna maybe risk factor to tsona, maybe a ka tletle di a mo tshwara. So ke nagana gore if e le gore ba excludile tseo tse 3, the only thing e le gore tshwanetse ba exclude ke tsone taba tsa bo di-cancer, and then hape ba lebelele eating pattern ya hae gore o ja bjang le dijo tse a di jang. So like ka ge prof a rile I think gore go tla nna petere ge ya ka tla ko gae, and then ra khona gore re mo lebelele, so then re khone o kry-a full history gore go diragalang ka yena, then probably re tla khona go thusetsa go ya pele. Tate ka kapa ka nnete tate ka kapa aga nke re tsenenyana mo go tabae Dr. Refilwe, normally re thoma go experience gore di-patient tše dintšhi di tla go rena ba fela ba re ba tswa di-docteng ba tswa sepetlele a ba kry-e selo gabotse motho gore a šale a kgotsofala gore ke checkilwe ga go ne ntho e tswelelang gabotse ke ge maybe motho a checkilwe jwang so kore taba e gona ya phela malome ka kapa batho ba bantši o kry ba re tswa di-docteng re tswa dipetlele malome ka kapa a re kry-e selo. So gabotse ke nyaka go no kwešiša re gabotse motho ge re re o checkilwe ke nnete ba sekgowa ba ra ba kry-e selo ka gore nako ngwe motho o no ya mola a no hlaba ka maybe ba no mo checka HIV fela ka test kit la bona fela, or maybe motho o swanetše go gogiwa madi, or maybe motho o swanetše gabotse ke di-test tše di jwang tše e leng gore motho santše ba marane tšona a kgotsofale gore ke nnete ka mo sekgowe a ke ne selo a ke ne bolwetši ba sekgowa. Prof motho ha tla ko rena a re ke a lwala o bolela di-symptoms and signs tse e leng gore o re ke a di lwala. So e ka se re motho a tla gona a re ke tshwere ke mala e be ke ile go checka ko maotong. So if e le gore motho o tla go gona a re ke bola ke mala, the thing that I'll concentrate on ke GTI ya ke gastrointestinal tract ya ka. So ge motho a re ke a lwala ke tla ko docteng ke ile ka bolwetsi ba mala and then ba re ha ba bone selo, it means kana go e ga ra kry-a selo concerning presentation ya hae gore o presenta ka eng, because we work them out in a way e leng gore ba presenta ka yona. Problem ya di-patient ba le botsa gore ke a lwala ke swere ke hlogo, and then lena le checka hlogo mo hlogong ga le sa kry-e selo, and then yena ga e tla gore na gore bana nna ke checkile dilo ka mokwa ikwešiša malome kaka gore maele a wena o ka ba fang ona ke a majwa maybe ya gore maybe motho ga ile sepetlele a ile go checka ga a šala re ke checkile dilo ka moka wa le kwa lentšole ke checkile dilo ka moka ke kry-e selo. Tate ka kapa di-system tsa motho di linked to each other. So ha ke re di-system tsa motho di linked to each other ke ra gore pelo matshwafo mala eng go na le mo e leng gore molwetsi a ka tla a re ke na le chest pain he molwetsi a tla re lo lebella ko pelong re be re lebella le ko mafatlheng, because those things they are berekisana. So he motho a tlo re ke ile ke checkilwe and then ha ka kgotsofala firstly motho ha tla it depend gore o tla a presenta ka eng, re be re tseya madi e be re checka dilo tse leng gore di related to ntho e leng gore molwetsi o presenta ka yona. So motho he a tla ko sepetlele o tshwantse a tle a itse gore ke tlisitse eng. O ka se re gone yanong o tshwere ke mala o isa sepetlele mala sale o tswile siso 3 months back ke sa molotong wa mpotsa ka siso sa molotong, o tshwantse o mpotse ka mala a because ke yona a go rweleng ko gae wa tla ko sepetlele or wa tla ko tleliniking. If siso sele se go tswileng it was of a concern to you nke o tlile ka nakong ele, however it's not like ke tlo go se ignore, but then my main concern is gonna be
on mala a wa tlisitseng mara le bofelong ke tofeletsa ke treatile sisosele mara it means gore sisosele gore o slogelle mola ene e se sosele gore se ke tlhoba boroko go wena tlhoba boroko e nnile mala ke gopela go botsisha Dr. Ref ge le dira di test mo mmeleng wa motho ga gone nakwe le khonang go no tšea go no goga motho madi and then la ya go checka madi gore madi ya motho a ka be a affectile ke bolwetse mohlomong ba high blood ba sukiri ba pelo ba mafatla ba dipsio di HIV jwalo tate ka kapa that's why in most cases ge ba retsi ba rona ba botsisa question ke batla go itse mengwaga because go na le di conditions tse ding tse leng gore they are age related tse leng gore di expectile gore motho ge a thoma a reach this age ra expecta gore ntho e teng e tshwantse e be ile gore ke gore like we look at the risk factors yes so malwetse ke a mantsi tate ka kapa o ka se a fetse but then our main concern ge molwetse a tla go nna a re ke tshwere ke sose ke tlo go concentrate mo sose le ke lebella le the affecting the systems they lo gore they can be affected but by what the patient is presenting with wa nkutlwisisa ka mantsho mangge ke go kwa ya le ka tsola pele ke tlo tsia madi of course madi ke a tsia e le gore there are some things they lo gore di bitsa di baseline bloods. So hot your baseline bloods, you know, or okay, ki expecta hor dilo tsa motho di ne so based on kam go presentang ka te. But then if e le gore a ke re ntwe e le gore ke ne ke expectile ka presentation plus madi ha di tsamaisa, then I'll have to come up with something again. But then go tshwantse e ne le ntwe e le gore it leads you to there. Yes, gore o kgone reach a diagnosis ya hao. Ge ke go kwa ga botse ge o bolla ka taba ya gore ka nako ntšintši o botsiša mengwaga ya motho ka mantšwa mango e ra gore go ne le mengwaga e mengwe ye e leng gore ge motho mohlomong a re ke na le 60 go ne dilo tše dingwe ge di thoma di motshwenya mo mmeleng ga e be se maaka le a di expecta gore di tshwantse di be gona go motho wa 60. That's why kere we look at the risk factors. And then hantshi mengwaga ya motho it's a risk factor to most of the conditions tse le gore di a nna teng mo mothong. Yes. Motheletši Shwena o re ke hlokofaletswe ke mma le abuti mo dikgweding tša go latelana ka 2021 a ke kgone go robala bošego ge ke robala a ke robale ka lebaka la dipalabalo bophelong ke lekile ka tšwa ka ya Sesothong bo molebatša ke berekišitše mara go apala mathata a ka ke a mantši sometimes ke robala only 2 hours go motheeletši o malome ka kapa ke ntho ke e bolalang ke re re ka se no re motho ga a fihlile ra be re no motho ke re moneela bolebatša motho o tlhokofaletše ke batswadi o re ke batswadi o re ke baratho o tlhokofaletše ke mmagwe le abutiage motho o tlhokofaletše ke mmage o tlhokofaletše ke abutiage go ra gore already mo go yena go ne le se se motshwenyang ene se tlo mo hlokiša boroko ene wa bona lehu ge le tsene ka gare ga lapa o sa kgone go kwešiša gore lehu le hlotše ke eng o ka tsoge o bile le khutšo mo moyeng wa gago gore o tlo be le khutšo ke gore o swanetše o nyake go tseba gore lehu le khositše ke eng ene o amogele go amogela gore lehu le fetile bolebatša a re no fa motho mang le mang o lekile bo paletšwe motho o hloka motho wa ka dula mfase le yena malome ka kapa ntle le go berekiša dihlare a bolela le yena a mmontšha mabaka a be a molemoša le gore batho ba le ba fetile se se šetšeng go yena ke gore a ba šireletše bophelo ba gage bo tšwele pele go sanetše dibotse tše e leng gore a ka di dira le ge batho ba le ba sa hlo ba sa le gona a re gane lehu le bohloko ga le amogelege mara e fela a re sekeng ra feleletša e le gore re tsena ka gare ga bothata bo e leng gore re tlo tepakela malwetši ra bitša a mangwe mahu a le gole le rena so motheeletši o ne le stress
o hloka thusho le ge e le gore o tla ngakeng ya setšo ngaka setšo e hloka gore e monyakele nako e mmitše for counseling e bolele le yena aga ke sa tsebe ngaka ka mo gore yena tša gage ditaola di reng lena le se le ka se latlhelang doc kana potso ne re ntate ka kapa o tlhokofaletšwe ke mmage le abuti ya ge dikgweding tša go latelana go tloga mowe o a hlobaela o na le dipalabalo tše dintšhi mo go yena ntate ka kapa eo ke ntho e nngwe e leng gore motho o a ka be a tlhoka therapy so therapy like maybe psychologist gore a kgone go bolela le yena go amogela seemo se se a le mo sona so of course because of the laws ya batho ba ileng gore ke batho ba ka mohae ba ileng gore ne ba atumelane le yena he's going to be having such insomnia and dio tse tshwana le tsone tseo so the best thing e ileng gore a ka etsa ke gore a batle di-therapy mo e leng gore psychologist motlhomong or motho o mo e leng gore wa mo tshepa gore a ka bolela le yena yes if e le gore o bona ka mo site la bo profo ka tsa bo mo lebatsa eng tse di ka se merekeleng eo ke option e nngwe le gore a ka e berekisa ya gore a bolele le di-psychologist ke bone molaetša o mongwe fa molaetša okay ba re nna ga ke kgone go robala šetse ke phela ka dipilisi tša boroko bošego bo bongwe le bo bongwe ge ke swanetše go robala ke a sokola motho mehle le mehle ge a robala o nwa dipilisi di ka mo khosetša eng mo mmeleng wa gagwe doc ref tata ka kapa ka he re boletse gore di-sleeping tablets di na le di-side effects and di-side effects tsa teng ke tse leng gore di ka tletle di a tshwenya di a causetsa motho di-complications ka morago hence re rile it's not advisable for gore motho if e le gore o na le bothata ebe a ile reka over the counter medications because tse leng gore ba ile go mo fa tsona tsele ke dio tse leng gore you'll never know because haishinki has something that is prescribed by the doctor and then a lebeletse le malwetsi a mang a ka bong a diragala mo mmeleng wa hao so being dependent more sleeping tablet it's totally not acceptable at all like has in we advise people to depend on okay no ba tshwenya ke ba sedimo empa ke a bona ba arabilwe okay prof ke kgopela gore nke le ya pešeng polelo tše ka moka ga tšona ke moka ge le fetša e re ke thome ka mo go Dr. Ref ka fa Dr. Ref ke nagana gore re tope motheletši wa mafelelo mo and then ke moka re tswaleng MCRS mo moyeng dumela tanki ke njani tate kaka thobela ukhuluma noSkitlu doctor wasePhugu siyathokoza doctor yebo ke baba isazi nanginenkinga mani baba lento ngiqale 2020 angilali makumele ngilale njengoba manje sekuzoshaya 11-12 la ngasenhlizweni ngivele ifika into nje ngathi yangigwaza ngathi umese ngizojampa ngikhahlele la enyaweni ngibanjwa ama-cramp lesisu ngisibone ngathi lo mzwi siyaphezulu into eziningi mantate kakapa and then into engayibona futhi ngenzakalela nasemini ngayo leyo 2020 ngavele ngawa nje ngazi nokwazi ngilele ngi-right ngazibona ngisesibhedlela after 21 days ngathi kanti ngizibona mina ngigcoka ipampasi ngisesibhedlela yibana ngifasiwe kenzakalani ngapha ngilele ngaphathwanga yinhloko ngi-right yazi so kwanje upholile baba yasikisi kwanje upholile wana ngisahlangana ngikhuluma so nje inyawo nje nali liyecala nje lapha phansi liyagwaza lelaka leso prof negugumba nje ngathi liyahamba ninjani baba ngikhona baba siyaphila bengicela ukuthatha amanamba wakho bese ngibuye ngikufonele ne okay baba
ungawabiza ungabizi manje jama kancane ubhuti kakapho uyawabhala nje. Okay, thank you baba siyathokoza. asikisi Siyathokoza bazanifonela. okay baba ngiyabonga baba. Thank you baba. Dr. Refo ke gopela re o tse sebaka se ngwanesho unofa a mabedi a mararo ge o fetša o laelane le bathele tse go le ga o se mo ba re thele tse go ba le gona. Ntate Kakapa ntwe nka e buang ke gore batho ba tshwanetse ba itlhokomele when it comes to sleeping pattern tsa bona. Re tlhoka go ikhutsa, mmele o tlhoka go ikhutsa mo bophelong ha o le motho. So try gore if o na le bothata o na le any of the symptoms tse le gore re di badile or motlhomo mathata a ile gore le prof wa mentionile bona e tla o tlo batla thuso and then o gone go thusiwa gore o gone go robala because boroko bo important for gore mmele o gone go ikhutsa. So ke mafoko a nka fang batho bao gore if e le gore wa ipona gore you are one of those that are struggling from insomnia, better o start go ira your sleeping pattern diary o gone o bona and then o zame gore if e le gore go na le anything e le gore ke stress mo wena o tlo if o tlhoka go bua o tle ka gae and then if o tlhoka di advice you are more than welcome to also go tla ko gae and then re gone bona gore tlo go thusa yang. Otherwise Ntate Kakapa ke a go leboga ke leboga le ba theeletsi ba MCRS balatedi ba teng bo botlhe ba berekang bo Kenny Lucky Prof ke a leboga le wena Ntate Kakapa ke go leboge le wena e be bosigo bo monate. Ke a leboga gaitsedi ya ka professor. Nna malome Kakapa ke rata go tsebisha batho gore solanka o no tokolo shuga se robala. Solanka o tseba gore o hloile ke batho ka se robala. Solanka o ekwa motso wa geno go duma dilo ka mo godimo ga ntlo ka se robala. Solanka o tseba gore family ya geno a ba go rate batho go fihla kae o ka se tsogile o robetse. Batho a re emaemele mebele ya rena. Ge o ne le stress nyaka motho o motshepang o ka bolela le yena o ka kgonang go isha dillo tša gago go yena o bolele le yena a kgone go go thusha gore o kgone go robala. Ge o bona o sa robale re gona rena re thušana le batho ba ba pallang go robala e tla o tlo gahlane le rena re bone gore re ka go thusha jwang. Ge o le kgole bolela le rena re go romele taelo ye ka go thušang mara pele re go romela yona mfounele ka di Sunday or maybe o dire gore o gahlane le abuti Karabo a go tšeele a go bie mo listing ya batho ba e leng gore ke ba online consultation pele re go fa ditaelo re nyake go tseba gore bothata ba gagwe ka ba eng. Ka nako ye nngwe batho le na le di-stress e tla nka kua gae Dr. Refilo o gona Dr. Moremi o gona ba gona bo reverend re tlo lefa maele nako nngwe o le motho o no tla fo go nyaka maele a bophelo le mokgwa wa ditlaišego tšeo leng ka gare ga tšona wa re botša gore wena o ka gare ga bothata ra go bea listing ya batho ba ba needang counseling ra go gahlantšha le batho ba ba right ba e leng gore ba ka go fa maele a maraite. Tlogelang go dula ka moo gae le ne le dillo a go tlo le thuša ka selo go thapiša mesamelo le sa robale moo gae le tlo tepakela malwetši a le kgole le lena e tlang re le thuše malome Kakapa a ke go leboge ke leboge ba theeletši kgole le gausi mo ba leng gona ke leboge ba bogedi kgole le gausi mo ba leng gona ke re a ba le pele malome Kakapa ba thekga lenanego le tlo ba gola ka dilo tše dintšhi malome Kakapa. Lenanego le tlo go ba thuša go ba sedimuša go tše dingwe tšeo e leng gore a ba di tsebe. Batho ke nyaka gore bophelo ba swanetše go tseba gore ke ba bona mmele ge o ba jwa ile wa gago sa o emaemele a gone motho o mongwe a tlo o emaemelang. O a bona gore ga o robale o ya mmerekong o fihla lata šetše o ne le dihoneng hlokomela taba yeo ke bothata go wena e tla re go thuše re bone gore re ka ria jwang. Ge re le ba Sesotho le ba Sekgowa ka mo ke na le nnete gore re ka se tsoge o palletše ke gore o kry-e thušo o tla bo o tlile diatleng tša batho bao ba nyakang go bona ba go thuša. Ke leboga kudu nna malome Kakapa go boledišana le wena ke sa leba le go leboga bašomi ba re šomang le bona ka mo bao e leng gore ba tehloba boroko ba le gare
ba lokiša mola le mola kudu ka tabeng ya mokgwa wa di-camera ba lebeletše gore batho ba kgone go kry-a thušo ka botlalo moago re a o rapediša wo wa MCRS re re o gole o etse meago e meng ya megašo batho ba kgone go kry-a thušo go lela gausi mo balong gona mona le tsebe wa beng a thieleditše legolo le o kwele gomme a tsamaya botša ba bangwe batho ba tle ba kgone go kry-a thušo malome ka kapa ke ya go leboga ke re modimo wa go šireletšeng ka go okeletše matšatši a bophelo modimo wa re fe bohlale ba gore re kgone gore batho ba kry-e pholo go lela gausi mo balong gona ya tabeng ya labone malome ka kapa le ile la kgona go ka kry-a topic re ka e fang bathieletše alright no ke dumela ye nngwe e seng ewe ya be ke duma gore bathieletše ba kgone go tseba gore ka labone re o bolela kang o ka no ire ka mo metsing gannyane re ba boele le yona selemo goba mariga dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on Theeletša selemo gohle go o leng gona etela www.mcrs.co.za gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Mutse Community Radio 963 Instagram @Mutse Radio 963 Twitter @Mutse Radio 963 Alright, motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re a leboga Professor Moremi o ba swantše a laelane le batheletši gomme le khono le mane re limile wa tseba re a leboga magagešo gomme ka labone tabeng ya labone prof monkgo go ne le batho ba bangwe bano ba le monkgo mo go bona re swantse re lebelele gore na ga botse monkgo o batho ba bang le ona mohlomongwe le ge ba hlapile ba tlotše mara monkgo o no ba gona mo bathong wale e ka gona mohlomongwe re tle re lebelele taba gore e ka ba monkgo wo mo bathong mo o hlola ke eng ene o ka fetša ke eng re santse re bolele ka taba ya monkgo mo mothong gore o hlola keng o ka fetša keng ka lebaka la gore go ne le batho ba e leng gore batho ba modimo ba hlapa bangwe ba hlapa ka ganong go no pala bangwe ba hlapa mago a fa ba tšhela dirolo ono ka go fapana go no pala ko gore motho wa modimo le yena a sa ithata ebile a sa tseba le gore a ka dirang so ka labone a re boleleng ka
monkgo o tla mo go motho ka go fapana ga yona batho ba tsebe gore ba ka tswa bua mo tabeng ya monkgo batho ba tla ba kgone go phologa ya ka baka la gore prof ke maoto kore ke bo magwafa ke melomo kore ka nako motho o no nkga man ene o no kry a sa nkge gabotse jale ke nagana gore motho ele go le gausi mo artheditseng a le gona batho ka moka ga bona bao ba itemogelago menkgo ye go bolelwago ka yona re kgopela bano ba ready le bao le ba tsebago mohlomongwe le batho ka moka ga bona ba ileng gore ba phela mo faseng kana dilo tše dingwe ge di diragalela batho le go sa di ka diragalela wena jwale go ka gone gore o tlo o beetsebe o ithute ke moka o tlo o die thibela bolwetse iphala kalafi prof re a leboga di-phone number tšela le ka no di bala mara nne kgetletle ke di bušeletša kgafetša ge šetse le tsamaile ka baka la gore ke a dumela gore ka moraga gore motlakase o boe ke nagana re tlabe re boela moyeng go sa fetšišeng pelo di number phone tša rena ke 072 133 6761 o bolela le Reverend Malefo mo 072 133 6761 or o ka letsetša phone ya office ke 060 959 0303 060 959 0303 goba o ka letsetša nomoro ya ka ya prof mara o tsebe gore nakong ye ntši ke phela ke le busy bo busy ba ka bo hlola ke gore ke phela ke bereka ka balwetši gantši ke rata gore ge batho ba nletšetše bana le mokgwa wa tšhoganetšo ka gae ba lekile dinomoro ya Malefo le ya Karabo pele ge ba ka bona dipala ba letšetše nna go 079 170 9862 079 170 9862 ke lebogile kudu go bolela le lena goba ge le nyaka Dr. Refilwe ka di weekend ka bo Saturday and Sunday le ka mo kry-a mola go Reverend Malefo o no phela le gona ka mola gae ga Moremi go hloka maele mola le mola kudu ka tabeng ya malwetši a sekgowa o katla a go fa maele mola le mola wa gona go ka thušega ke lebogile kudu malome ka kapa e be boroko batho modimo wa ba šireletše ka mokana ga bona re a leboga prof tsela tšhweu modimo le badimo ba gabo lena a ba lešego fatšeng ba letlatšeng ka bohlale kokeletšwa matšatši a bophelo gore le kgoneng go tšwela pele le thušeng setšhaba sa Thulare tanko latela melao ka mokanya tsela gore go fitlhe o utse community radio station mogwera wa gago wa potego ge wa gago mogwera a feletše data goba a le offline rena dula re ena le wena o utse community radio station your friend to rely on pitša a kgolo le ye nnyane gore na di a swana ka gore wa rena ke kgolo o tše nnyane theletša lenano la pitšeng ke kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupolo go tlhala bone ile senyane go fitlha ile lesofi bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupolo go fitlha la bone ile senyane go fitlha ile lesomepedi bošego gare. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Selemo goba mariga dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Theeletša selemo go tle go o leng gona etela www.mcrs.co.za re gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Mutse Community Radio 963 Instagram @Mutse Radio 963 Twitter @Mutse Radio 963 96.3 FM, your friend to rely on.